July tha ni som panga ni nga ni kan o thleng le tareng mai in zawa in ngai thla tu le view tu zong te chi bai ve ku le thuma nei du alowin Myanmar lam thuthar kan lu chi le photanga World News trend khat kan bi tel bokang Myanmar rama sipai ro rel na ti topa tharum thona le democracy tung ding le tura ma la turin US Secretary of State Anthony Blinken chuan Southeast Asia ramte angen February ni kata Myanmar rama civil sarkar paitla ka ni nuwa tual chung buaina thleng meka boruak tha aom theina turin Association of Southeast Nation Asian chuan palai na thokin nilai nia Asian Foreign Minister tenena video conference aneina Anthony Blinken chuan April thla a inrem na thuthung panga an neite chaktaka borzui turin Asian ram te chu cha in Myanmar tan special envoy ruat turin angen ngal bok ni in State Department spokesperson Ned Price chuan soi Myanmar civil sarkar paitlak ani tangkhan tual chunga buaina lian tham tak a thleng renga sipai te hian lung oilo na lan tir te zinga mi zakwa vel that to in mi sangruk chuang an man towa ram ria buaina an tok fo bok Blinken chuan diklo taka an man te chhuar zalen turang enin Myanmar a ro relna in thlak chu mi pui du dana kalpui le turin angen ti price chuan a soi ani ni sompali July ni lai ni khan sipai sarkar hnuaia meichia wat administrator pakhat chu ka hlumani henu thet chaw i kumsomnga pariat hi Meet Ge Township Ward number sompani administrator tura sipai sarkarin anruat ani a choi hian administrator ani na hi wat chunga mi ten an pompui lo chungin sipai thunei na ma chuanin he na hi a chel lui nia soeni thet choi hi nilai ni jing da sarivel khan Mehinge market a alu atak tu ti riat lo ten an ka pa athi chiang hle ni in mita mutu te chuan an soi ani hi sipai thunei na an lak nuwa meichia administrator an ka hlum pani na ni thet chaw i ka hlum ani nu loka hian inquiry la turin sipai te po tual thina hmuna an thleng ve ngala ma se tu ma man an nei lo Myanmar ram buaina kal zela sipai sarkar do dal tu te chuan sipai lam tang administrator le dalan kok tu engemaw zat an da thatawa a zat che hi soi mai thei ni lo ma se ni som ko borvel chu kok tu le administrator te hi ti hlum ni to angai ani heti la hian Myanmar ram chung hun tam jok chu covid ripui leng tho thum nei na lu chil towa sipai sarkar health facilities setak voya hian an thi zoi ani ber mai yangon best social work group chuan ni tin mi zaruk borvel ruang phum ji ang an ni tin an soi yangon ba ka khopui lian dang po he hri wang hian an ru meka hrikai le vei an tam wang le sipai hnuaia health facility om zanei lo wangin oxygen mamu ang an nei zo lo bok nen hrileng tho thum na hi an tuana chho don chau ni berin alang Champhai district a tuipui ral group YMA huam chunga ko som hnia Myanmar atanga ral tan mi sang khazani somnga pasari an omeka an zinga engemaw za chu relief camp a omtir an ni to tuipui ral group YMA president B chal lian ngura hne na tanga thudon danin tuipui ral huam chunga hian khua som hni pathoma chung zinga ko som hni chuan ral tlan mi khwal an nei mek ral tlan om tamna ber far kona chuan mi zaruk somruk paruk an om meka ral tlan om tamna ber do tu vaphaya mi jani pariat omin khobunga mi za somriat thek te a za som thum paruk zol se a mi za an om meka ni mi somatanga somkwa pokwa inkar omna khopanga omin abak zonga mi som thlinglo an om bok bi chal lin ngura chuan tuipui ral group YMA in a relangin zol se a ral tlan te omna to relief camp sak zo to ani thu chuin ral tlan mi somkwa dalu to ania midang om du tan po hmun om to ri lo thu a soi tuipui ral YMA secretary chuan ral tlan COVID-19 laka invenan far kon le vaphaya temporary relief camp sak le an tum thu chuin
ron lut thar reng chu temporary relief camp ni sari chung da zel pot an nianga temporary camp ni sari anom nu rapid antigen test mangin an swab sample en dik aniang ati red negative ta chu zol sei relief camp da zel ani tur thua soi tuipui ral group YMF tu te chuan Mizoram chung le pon mun sang sang atangin ral tlan te tran puina chi sang sang an don to thu an soya tuna chuan harasana lian tham an nei ri lo thu an soi bok July ni som panga ni nga ni jingdar nga le chan ve khan Burma tual chung buaina wanga Mizorama ral tlan lo lu te tran puina tura chiatlang kon veng branch YME hoi wata kon veng mi pui le mi in pe te tho khom thom no le ei in chi sang sang pe turin kon veng branch YMF tu te chuan motor pathum hangin zol sei an pan kon veng mi pui ten ral tlan te puala an tho khom YME ten an pek tur hi bu fai alu dailwa Nutella tel toothbrush le toothpaste sabon thom no chi sang sang bag le mutbu bag somli le poisa engemaw zat te nia pick up pahni le eco van pahnia phur ani kon veng mi pui te tho khom baka South VC in cheng sang ni pulal khoi tluang SDO PNA in cheng sang ni pilal dong lian chim veng in cheng zanga an pe bok kon veng YME te hian tran puin an hlan tur hi tuipui ral group YME in ral tlan te tana base camp an siaw na mun zol se a han kal chiling group YME kota an pe don ani Myànmar rama magazine lar tak pakhat turia newin editor u mio hei na chuan People Defence Force PDF thalai huai tu National Unity Government NUG Committee representing Pidung su lu to CRPH huai tu ta chu huai tu ni na antlin lo wangin ramdanga tlan chhia mai an ni towa USA Australia le Europe ram sang sanga te refugee angin anom to ani ati chu wangin heng refugee ramdanga nuam sataka omte tu le la zong zong hi lo oi to lowa Myanmar tatma do ne na anral thuam ne yang ang te hlan vek turin le Myanmar rama hian NLD om to lo na Union Sarkar le NUG in ati boilo na rama kan siam don ani ati mio hein chuan Myanmar ram politics thil kal to le thleng mek te kan zir chian hian NLD party member ten tharum thona an mang chu tha ati lo thu asoya Myanmar rammi le rammi te kok tu dalan tia kanin that boi mai te hi ara phlakin aling chiat thlak tak meu mewa hetiang tharum mang hi chuan NUG CRPH te hian Myanmar ram hi an lak thei arin omlo ati u mio hein chuan a soi zel na NUG CRPH PDF ti te hi alo chuan a kung pui ber chu NLD hi ania skum sang ni khan ni wi khopui Central Park a 88 generation student mi som thum kal khom da chuan Myanmar politics a do Aung San Suu Kyi hi langlo se chuan Myanmar rama hian junin democracy kan nei dei tuang an tia sangkha zakwa somkwa Myanmar general election a bokhan NLD party hian MP nei tamber nilo se chuan general so maung khan so kana hlan nge yang an ti yu mio heina chuan tuna Myanmar rama thorum tho mangte fui por tu ma Myanmar rama anom to lowa USA UN le dram dang atang tia dollar an mu theina turma in Myanmar rama hian suwa rong an bol ani ati Myanmar sipai sarkar tran tu thu le hla khanan ta lang ve zoi ani kha All News Bengver deuh then khatte bi kwal vele thuak ang o United Arab Emirates UAE chu nimin khan Israel rama embassy chu hong ta embassy hi Tel Aviv Stock Exchange building a oma embassy honna in khomi Israel President Isaac Herzog chuan aman puani UAE hi Arab ramjinga Israel ram poma inzom na siam pui tu ram pathumna nia Israel chuan jun thla khan UAE a embassy chu alo hong ve to bokani UAE ambassador Mohammed Al Khaza chuan embassy hona nita chu ram pani te in lai china ko nga me lungpoi mo takani ti so in UAE le Israel chuan an ram pani tan chau ni lo an chevel ram tan po hlok puina tur tho dun na tra an ei zela be thei su a soi Israel President Herzog point UAE nen hian sia rang tu din rem na an siam ti so in
Israel nena boruak tha siam du ram dang te poin in remna an siam pui thei reng ti soibok US President Hui Donald Trump malak na le ruam mana in Israel le UAE hian ni kum khan tho du na tur in remna Abraham Accord chuan zia kani UAE nuwa hian Israel chuan Bahrain Morocco le Sudan ram te chu in lai chin a siam pui ve le a he thil hian Palestinian mi te a thithin ur hle thung South Africa President Louis Jacob Zuma man ani wanga ama trantu ten lung oilo na anlan tira wanga tual chung buaina chuaka mi somsari chuang an thitwa mitam takin hliam an tuar to bok Gauteng le Kwa Zulu Natal province sa de buaina hi a chuangna sa zuala mi puilung oilo te hian dor le sum do na mun te rokin an suwa samna sa le police te chuan ven himna thona police te pui turin sipai sang ni zanga chuang da ani to tin soya police te chuan buaina chuak kai hnoya mi sang ka zani chuang an man towa an zianga hian a huai hotu zianga mi som pani an tel tin soibok President Cyril Ramaphosa chuan sang ka zakwa somkwa chho nuwa an ramatual chung buaina thleng rap thlak bernin a soi buaina siam tu te hian kong pui te an dan ba ka eile in zorna dor le warehouse ten rokna sania minister te chuan hetianga rok chhun zom zel ani chuan food supply lama har sana om thei don ni in an soi World Health Organization WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan COVID-19 Delta variant chu takin adar mek ni na soi mitin te fim khur turin a cha karma sa kha khovel puma azona COVID-19 hri adar chhole na kar lina nia hri wanga thi kar som chung an tlak nem nuwa hri veizat an pung thar le ta ani Tedros chuan Geneva a virtual press conference ania he thu hi soya Delta variant hi October sang ni som ni khan India rama mu chu ania ramza palia variant thari mu chu ani to ani khovel ram hruai tu te chu hrileng mek an mo chon dan te ai nang lo hlom le a France chuan khuak khirna khauzo kan siam lain ram then khatero chuan khuak khirna hi an thla dul chho mek thung United Kingdom chuan July ni som pokwa tang chuan khuak khirna dana siam zong te hli veka tum WHO chief chuan hridar mek na kara khuak khirna thla dul chu ala him lowa ngain ram tam tak chuan an rama mi pui dai khop tur vaccine po an la mu zo lo ni in a soi bok tuna kan ruam manda ni chu kang thel tu polin ram kang zau tak thel mi tum ang mai hi kan ni ram ri lo sialian kang mai chuak chu a zia om pha mai thei ma se khoi hmuna mo kang mai ala chuareng chuan mundanga kang kain a siper hian mai na sa zo ka chuale the ni ti in WHO chief chuan a soi Tedros chuan sarkar te chu ram dang te ta na vaccine pe turang enin mun tin maya hripui leng ti top tur chuan khovel hi kan tan ruala ngai ani ati Supreme Court of India chuan Uttar Pradesh sarkar in Sri Lanka ra kanwar yatra nei tura phalna apeka wangin in soifia turina hriatir Sri Lanka tho thumna a thlen mai hlo thona au mek lain Uttar Pradesh sarkar chuan mitam tak pun khomna tur kumtina an nei chin kanwar yatra chu July ni somni panga tain nei a phal saka hemi rual hian official te chuan yatra nei tura hian COVID-19 guideline te thataka zomani theina tan thopui turin an thenom state te an ngen ngalani kanwar yatra hian kanwarias lo siwa zui tu te chuan haridwara ganga lui tagin tui an la a hei hi an omna siwa temple an hlan thin ani ganga luya tui la tur hian ram chung mun sang atangin mitam tak ankal khom thin Uttarakhand sarkar chuan thole ni khan COVID-19 tho thumna thleng theilaka inven na tan kanwar yatra hi alo thul towa azonin kum ni a thul to na ani kanwar yatra hi ka ni chung nei thin ni in stravan thla July ni som ni panga bor vela nei ani thina August thla sarkar ma saber thleng au thin India rama COVID-19 Sri Lanka thon hi ne thlen chunga hripui wanga thi chu mi nuai ni singa chuang an tling towa a tho khatna ai khan hri kai hnoi wanga thi hi nuai khat chuangin an tam zo ka ni Mars ni khat kha India rama Sri Lanka thon hi na in tran hun anga ngai ania thole ni zan lai thleng khan Sri Lanka thon hi na chunga thi hi
nuai ni point panga pali an om to ani Mars ni khat ma kha Shileng tho khatna anga chhira nia hemi chung hian hripui wanga thi hi mi nuai khat point panga pasari chuang chin chi ani bok state tam tak chuan COVID-19 thaw ni na chunga thi zat a hma a anatel lo te chu enonin an belkhom thalia hei wang hian ni tina hri wanga thi tlem zel ma se chin chi ero an la tam hle ri ani thaw tan ni khan Madhya Pradesh chuan COVID wanga thi a hma a an la tel lo mi sangkhat zali somriat pakhat an tel vel le ani ni som liam ta chunga India rama COVID wanga thi mi sangkwa zasari somthum pathum zinga sangthum zanga somriat te chu ti khotlai backlog det ania hemi mani som dangral ta chung ve ka thi mi singkhat zali somsari pariat zinga sangni za somthum pathum po backlog det ani thotan ni khan ni za som pariat nuwa shikai thar an tlember singthum zanga somnga pasari an thlen nuwa thole ni khan pung le dewin shikai thar hi singthum sangkwa somriat paruka an chholea Sri wanga thi zaruk somni pali omin thotan ni ai khan za somsari pariatin an tamzok Kerala chu shikai thar tamna ber state ala ni chun zom zela mi singka sangli zanga somthum pokwa in sigi an kai thar lea ram chunga shikai mu chua thar mun thuma thena mun ka chu Kerala a mu chuani Maharashtra shikai sang sari jani somni pathun an om lea juni somni pariat nuwa atlember tumani thole nia shikai mu chua thar zinga za somnga panga chuang chu Kerala le Maharashtra state ami anlani Maharashtra chu Sri wanga thi tamber ani in thi za somkwa purukonoma Kerala a za somni pani omin Odisha a somruk pariat anombok Italy lamchuak milana meiche pakhat kum somni panga a upa chu uhana COVID adar hmadai kar engomaza to khan coronavirus alo veiti mu chuania ama hi chui chua tum mekani henu vunsam pul anla ka tang hian November sangni som pokwa dai to khan COVID-19 a veiti mu chuania chu uhan China a Shileng an mu chua ma takhat liam ta dai ami ani kumin kumtir January thla rija santi chua anuwa henu vunsam pul nu chia hian tharuk nuwa antesna covid sul nu muania June sangni somni a thisen ending na po antibody sa positive ti mu chu ani bok official te chuan henu chin hi an chui theilawa Milan hospital chuan a chan chim kin chang an nei lo thuan soibok tin ama engkol tu vun lam doctor po Mars la khan WHO team 10 henu chungchang chui tura anti nu loka thi vele tabokani COVID-19 hi December sangni sompakwa China a an mu chuale riat tan ma hian khovel puma alo dar kwal vel to zok em niang le Mizoram a COVID-19 sidanna vaccine dose noi sari chuang pek anita nilai ni khan Mizoram a COVID-19 sidanna vaccine dose singkhat zanga sompakhat pek ania heng zinga sangli zari somnga pasari first dose ni in sanga zaruk somnga pali chu second dose ani Mizoram a COVID-19 vaccine pek to zong noi sari sangkhat zaruk somli parukania heng zinga noi nga singkwa sangkhat zasari somsari pariathi dose khatna ni in full dose lato hi noi khat sangkwa zaria songruk pariat ani Mizoram a vaccine pek to dose sangni zali somkwa pani chu private atanga pek chu ani thong COVID-19 sipui ni leng dona konga Mizoram sarkarin ma alak dan da inbua saidan zir chiang tur Central Team of Expert Member pani te chuan nimin July ni som pali khan Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thangle na chu apisa a an koma expert local te Dr. Vinita Gupta epidemiologist ISDP and nodal officer for Mizoram NCDC Delhi le Dr. Siva Kumar Chimtla chest physician Dr. RML Hospital New Delhi te anni Mizoram in sipui leng dona konga ma ala na kong sang sample test contact tracing containment zone kalpidan COVID appropriate behavior damdo in sang te inbo saidan le thilpui modang te anjir chianga an thil mu le zir chian atanga report le recommendation
an nei te sarkar lai pui an thlen ba ka an ho thlak le ma in sarkar official poimo te nen an soi ho bawk ang Health Minister Dr. Alal Thanglin chuan Central Expert Team te chu lo lomin Mizoram an ron kal thei nan ngai tuana an sen mek laia an ron thleng chu lom a ti thu soya an thil zir chena chuan Mizoram in hripui a do na konga omzi a nei ngei le Mizoram in atangkai pui ngei a rin thu a soi ni Central Expert Team hian July ni somni sang ni somni pakhat hian Mizoram an chua san le don ani inkom ho nai hian Health Secretary Alaram nga ka NHM Mission Director Eric Zomoya ISDP Nodal Officer Dr. Pacholal Malsomale Health Department ho tu poimote an telani Morning Star News in Atalandanin Pastor Vinat Kumar Haryana State ami chu Sonu Kashyapa Hindu Sakwa Songoi Khwa Karnal District Haryana ami chuan Juni somthun sang ni somni pakhat jandari advel kan avolum Pastor Vinot hian online in khom a hruai zo nuin Kashyapa unau pa hne na tanga phone call dongin an khua damlo to tong trai sak turin angena Pastor Vinotan Kashyapa te khua a chua san don lai hian Kashyapa hian lo changin alu avoi tam taka vua a ai rin lo lain Kashyapa hian anhung lama tangin a beya bike atanga atlak nuwa aluwa na takina wabok ti in Sunita Kumar Pastor Vinota nupui chuan a soi Kashyapan Pastor Vinota a khoi tian hriatin khomi pui te chuan Kashyapa chumanin poi khoina hmuna police an thlen mai in an lo khoi nual mana Kashyapa hi police custody a hruai ni in Pastor Vinota hi hospital nai bera hruai ani hospital an thlen chuan doctor in a thi thu apuang ta ani Kashyapa hi kanina lokalin kapasal hi a in tong trai tir fawa engwanga rong taka that tamai nge an ni ka hrethiam thei lo ni ti in Sunita hian Morning Star News nena asoi an ko a ko ran hruai tu then ka te chuan Christian ani wanga tha ani anin thuan soya melma tuma anei lowa a vuina po kan ko a mi pui te po lo telin an travel lom bokani kapasal rong bol na le a rong bol du dan ka hria a du dan anga rong bol na chun zom zel ka tum bok Vinota hi pathian rong bol tu ani wanga tha ani a ke po pathian ta na rin om tlatin atan kalathi ve nge yang ti in Sunita I Pastor Vinota nu pui chuan asoi ani ole tun chumatan chuan khati chin kha kan du tok ri report anga thi tu viewer ta jinga kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti ka mi lo me sak ve ngei turin kan ngen chuwa chumi nuwa notification bell ka met le in ola in da don ya